Krabi Students Association unification hits roadblock as faction declines to join new body. The prolonged efforts to unify the five factions of the Krabi Students Association (KSA) under a single umbrella has encountered a significant hurdle. Despite nearly 6 to 7 months of discussions and negotiations, spearheaded by the Krabi Rong Asarbai (KRAA), in collaboration with the Krabi Cultural Society (KCS) and Krabi Lamedamai (KLA), one faction has declared its unwillingness to join the unification process. In a press conference held earlier today, the faction led by KSA President Sumit Timong, Secretary Jen Singh Timong, and advisor Amloing T expressed their refusal to march with the other factions. They accused the ruling government of orchestrating a hidden agenda to dismantle the KSA entirely, alleging a covert policy to weaken the students' body's influence. The KRAA, KCS, and KLA had jointly decided to conduct election to elect a new president and secretary for a unified KSA. However, this decision appears to have been derailed by the dissenting faction. Speaking at the press conference, Sumit Timong stated, "We are not ready to come together under the current circumstances. This move appeared to be politically motivated, aimed at erasing the existence of KSA as a force for the Krabi community." The efforts to unify KSA have been seen as a significant step towards strengthening the organization's role in advocating for Krabi interests. With the election scheduled to proceed, the KRAA, KCS, and KLA are expected to deliberate on the way forward amid this development. Observers suggest that the split could hinder the broader goal of creating a united student body. The ruling government has yet to respond to the allegations made by the dissenting faction. Meanwhile, members of the Krabi community are calling for renewed efforts to resolve the deadlock for the greater good of the association and the people it represents. Further updates are awaited as the situation unfolds. Press meet ke phalong media korte tumhan kachu hakon kon apor hin bana pale pot phansi akiro pilo lapen niltum pini press meet ke phalam the tham the apra niltum bangso press meet ke phalong nangsi tongdon niltum kese abidisar hai amlong ti anang masih kan ko adun tulang dia niltum singonai kese kan ke ada arja pikir niltum singonai maiku tiri dia maiku sumit timong hai padam lapen office secretary Sanjay Tiram lapen ke AGS Hong Kong Timong padam lapen central committee abang tulang lapen element Jensen Timong general secretary Philip Yamai si ini tum pini labang so press meet di phalam the ijai ponji si thambom no thangi la ke tum maiku hai na si thambom no tangbo si maiku kan sia po tang te tang si media korte don tuhan ai tuhan na sokapon porteng kana pale ko tuhan group bilo kan welcome no dan doi ban itu dan ini dapat dan kita dapat mana sampai kadang bilang masih Fransi jadi dan kedua itu dan ini masih ini press conference मध्ये कार्यक्रमai anak oma buat ke apa ya no kalau tadi asam pasan compo मध्ये action ho akese one case मध्ये civil case command to so unification of process of uठा
bangso unification of process ke lage rong asar ke hai tum assignment ke lage kabi rong asar mai alam itum si initiative and pono alam itum non kat cerah tu lage KCS kabi cultural society lo kan kabi lamai lamai cerah dulu asi keceng pen kejutan bangso Jese eroet to pencong ji fu so keceng pen kejutan so putak ni tum ain pen ninga klong alam mate ni tum stand alam ini bangso media hoi pen channel hoi pen ado we kabi solandora kabi ketegding intellectuals to pen student community and kaprek kabi kai salong kami ba kaprek itu mengenai kabi kai si itu ninga klong alam apa ini kese kemang alam kami apa kese kali apa kese itu maka cesong apa kibo kami dinglet tanam des kami ini sab so tanam sih ini bangsa Mailong Tuhan ke tanpon itu masih hopet alam ke kabilo cari asong tanggung jiku tentang ciklo jam tro akan lo inisiatif ke ambang ke kabirong saramai ake hai tumsi bangso amuk bangke bangso inisiatif bangke en polo cengsi bangke do lo sinang pada lo alam itu manteng kami pensi itu mau pada lo sampai sini itu teman pensi itu kita retire pilo through kilo pensi lo so ki bangke mambo kan July in Thong Kebrai 31st July arni bangke kacing rumah mai kacing si mai paman pono bangso mai long sampai ni itu ahin dan sampai jetong dulu sehala sorry bangke ketek dalam ni itu observe lo itu ada committee hoi dan kami dulu ada observe kan ketek long bangke isi under compulsion kebiasaan ada mate isi dictate mate diktam kebiasaan ada ada bangke itu egalong aja ini masih kese cingrum datang pun kan kese arohin keseng long setame kese tum citlong le kan kese advisory board long setame kese tum cido tum long le usi haso isi diktam kilo lahason dukok masih ni tumangke अभी ini thamakin to media thing ko direction chipi to lanu asama chokche jese अपन हुकूमत दीता के दिखे चौचे इसे मिशन प्रिंसिपल दोनंगी अपन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दोपन से उन के पचिंगो नहीं तो रोमी तो media thing no ni to ham no ni to chini ji ase ke chengsia ni ni to je dong ke apo no ke chengsia mai ke bilong se ta ni to je dong da je कैसे innovation होते कैसे robot के दिशाओं में के लिए तो निहां ये तो निहां चिंगो मुझे तो के अपन लो एजेंसी हमारे के बिलोंग से तमिल में तो मुझे तो जे कैसे innovation होते कैसे robot के दिशाओं में के लिए तो निहां ये तो निहां चिंगो के निहां में तो तमिल कैसे चिंगो जी बोलते movement orientation dunang ji and
mate autonomous state article 244A puthak enamat tangrak kacesong movement dopo boleh tum cingrum donji kusiala sota menel tum dapat hanun penadun tu bang ini tum hanun bangke jese cingrum ji boleh hopet hanse cingrum lagi 1985 Chokela conference jitu case a turning point hut also hut major reform lo also ongdu na case leaders kembang ku lakan intellectual kabilo study hexer tum cingrum si also hut 1985 Chokela conference hut 15th and then also see major reform also see constitution tame adopt law lapan article 244A apan cesong ko kusel so isi semedeng pang lapan so a conference ke lage 15th conference ke undivided case thak the kena case a conference lo paso conference lo kan bang sitame inut bani abang putumang ke haladak pen nangkadru also long pen nangkadru kama 1987 aningkan RKMS ang protected so portimo masih ini tum also tan dalo cengsioni da kese cingrum ke nihan tame cingrum ji kulate kacesong alegasi bangke war weda nangi also pensi base ponangi kusini tum tan dalo masih कैसे का पचिंगरुम अमाय along things तमे ने तो थांदन बोलो ने तो रोसार तो मन समय तो लम थी बंगे ने तो स्टैंड बंगे चुपी तो बोलो से तमे ने तो अलाम बंगे इग्नोर दैट असम से टेक बोलो ने तो प्रपोजल बंगे इग्नोर दैट असम से टेक बोलो ने तो जेन्युइन प्रपोजल से देखो कैसे Cesong for kimo citeng in ane a legacy constitution citeng in ane usine to proposal before tame ignore that it apa title ta son se bambo pen non last 26 October sorry tame sorry ban dobe propose tame isi consensus ban no je chingrum ko Sita la sorry tame last minute an tame electoral college long bang si aku kecil tonte asam da dokolo sita me api alang itum bang di review tu delo tame ni tum ha keceng penon kijut an lang bom lo observe kon bom lo isi pen ni tum observe kon bom lo okay अब प्रोसेस मशीन में तुम बाकी निम्न थे फाइव दलो कॉन्फिडेंट हम दलो ऐसे नहीं तो मंगे अमुत पियाला मंगे कोई लो नहीं तो नहीं चलना अमुत पियाला मंगे निम्न जगह तुम मंगे दलो कैसे चिंगरूम कैनल तुम नहीं है सितम में कैसे चिंगरूम जी बोलते ऐसे जैसम ओरिएंटेशन दोनों मूवमेंट ओरिएंटेशन दोनों Constitution jitu 1985 Chokela Conference also adopt on Constitution omdong kese tumsi ada si mandate lo so teng kan si kese ke cinggung nangji pusi lapen meteng tom rechike symbol se enangji pusi jadi tum hen kan bangke masih tum nang tum thengo media thengo nje paling tum dan asisten man kalah no Así dan tenangan alam ke tanah itu alam sedame ini tu main pen ke tiek penas ke hello ini tu master ke masih dan di sini langsung media hoi pen ini pen itu pen
karjupon kantung bangke je bangso a unification a process bangso unification process ruling atau conspiracy mah je arlo isi conspiracy asan isi bidi kang lemasan da ek omong anak isi lut bani alam limpon ko asan kathek long sando kumane kese pan dissolve the kumane kese pan kumane kese long bang rumoy kumane bang sacrifice the kumane long bang rumoy pula sala jap ini tenakan arlo beauta kecen do ba some mislead do ase arlo conspiracy do man so process long bang so kese kacing do manji ko process long abang arjun da mutung dan adun tu bangke bangso unification ke autonomous state aphansi autonomous state ing tangrak kachisong autonomous state kapalong iphan ing tangrak kachisong phansi kaching room loma mate ruling BJP andar situ damko jima maso anam tanil tum ladak arjun tum karena dulu bangke bangso unification cingrum lempe Newsdesk report, Northeast Kabilai.